ligqabo lesive sesingena lapho sithi ekseni nakangaka siyafunza kaze lamuhla nesihambe sami lesibaluleke kakhulu Thokozani idladla ngakungabo lamuhla ngithi phakama uma ngetinyawo umphakathi waseDundonald 2336 ngobe lamuhla ngineluncusa lengithemba ukuthi lengathi kahle ukuthi litanimela ngemandla nangebuhlakanipha lokuphakeme kakhulu kulamalanga siphila esikhathini lapho kutholakala kwelwadi kusaphalele kakhulu umuntu lodzinga ukwati ngesihloko lesithide uconza ecingweni lakhe nakuletinye tinsita letingumtapo welwadi kusenjalo kuhle ukuthi sitibuke ukuthi lokho lesatiswa kona kuliciniso elingakanani lokho singakwenta ngikucathanisa lolwadi lesilitholako nalokubhaliwe siphindze sicwaninge kabanti ngalolo lwadi ngikubuka ukuthi ochwepheshe bona bathini ngabo lokho lesatiswa kona lesento lesi sekutibuta ucabangisise ngelwadi thide loluvako sibikwa ngesingisi ngokuthi critical thinking lekulikhono lekucabangisisa kabanti ngaphambi kokuthi ukhulume noma ufakaze ngetindzaba thide namhla ekuseni sikhulumisana neja njengoba vele bese ngichazile Thokozani idladla lokudzabuka eDundonald Thokozani uneticu te-LLB lowatiphucula eRhodes University kanti usebenza kulo mkhakha wetemtsetfo nekusakatwa kwetindzaba nelwati namhla ekuseni Thokozani usiphathele lwati noma imfundiso lengangelwandle siyakuvusela mnakefu namhla ekuseni engabe bavukile ekhaya angibingelele Colin ngibingelele nabalaleli emakhaya futhi ngibonga kakhulu ukuthi ungimeme ehlelweni lakho ngiyajabula kuba lana ngiyajabula futhi ukuthi ngendlela ungadise ngakhona na ungifaka ukuthi 2336 ngive nje ngijabula kakhulu ukuthi ngathi uke wafika nawe eDontoni iDontoni ayisincinyana nayo ngibuke ukuthi sidaba nje nendzaba lemnandi ukuthi sikhulume critical thinking ngocabangisisa kahle sengile ngafika mina eDundonald njengoba vena usuchazile sikhuluma ngekucabangisisa kahle ngaloko lokuvako lokubonako kanye naloko lokukhulumako nake futhi ngena kumbuto wethu wekucala kuyingoti lengakanani kufakaza ngetimvo longena siciniseko ngato futhi kuyangani ukhanze ukuthi enkantolo noma emaphoyiseni ngisho nasetindzabeni imbala kusetshenziswa emagama afana nabomsolwa lokusho ukuthi accused kuthiwa allegedly kubonakala shengathi lokhu apparently uma kukhulunywa ngebantfu labasengakagwetshwa Colin mbuto lobaluleke kakhulu lo ngobe uma ungacaphelisisi lamagama lo bekusengawo kubita umuntu ngemsolwa ungatfola sovulelwe licala le criminal in area le explainer later on nobe utatfola so misenbi lapho enkantolo uphendvula ku defamation i-defamation ngilapho umuntu khona amixwa enkantolo ukuthi ngibhadale imali lethile lesibita kulongo ukuthi ngema damages ngekuthi wena ubite umuntu ngendvo langayithanzi nobe ucikelele isithundi sakhe phansi bese kuthiwa no tomele ubhadale Colin ngoba ubite Colin ngembulali kungekho inkantolo yaseNingizimu Afrika lethe Colin uke wabulala ngiyavisisa lokho indzaba yelwadi noma indzaba yecabangisisa ngaloko lowatiswa bona noma lotshelwa bona ijulile kakhulu kusenjalo kuyini bahlalile kumele bacabange nangabe babelwa ngendzaba thide baxoxelwa indzaba thide noma lwadi thide yini lekumele umuntu ngamunye akwende noma acabange uma ngabe axoxelwa indzaba thide ngaphambi kokuthi amane ayikhulume noma kuphi noma afakaze abe kumbono wakhe ngabe lendvo lengitshelwa yona iliciniso na ngabe akusiliciniso ngitshelolani lendzaba kukhona bantu labasebenta ngetindzaba current affairs journalist anawasitshela tindzaba uke uve i-journalist inzatheli itotsini lesi story siya develop kusho ukuthi mhlawumbe uma ngitobika ngeaccident level eMiddelburg for example
singasho ukuthi kulesikhathi inzatheli isibikela ngaso kucetha kwenteka le accident ngathi kuna 10 yabantu labandlulile emhlabeni kodwa this story is still developing kusho ukuthi mhlawumbe ngakusasa ekseni uma uvulela tindzaba akusho ukuthi lona lobika tindzaba noma lofunza tindzaba ngakusasa ekseni ucambe manga bese mhlawumbe sekathi sebang12 bantu labandlulile emhlabeni ngoba lo kuqala uyibeke ngendlela yakhona ukuthi lesi story siyachubeka noma kusaphenywa kudinvo leto umuntu lekumele atlalelisise kahle kwesinye isikhathi ulalela ukuthi ngitshelwelana kunebantu bo TikTok kubo Facebook kuwo wonke ama social media bo Twitter batshela titori some of them they are entertainers like they are storytellers umulalela umdlalo wemoya awuvuka umuntu ukuthiwa kumdlalo wemoya ushonile angeke uvuke ufune kuye emgcwabeni ngoba uyathi ukuthi umdlalo wemoya umuntu Thokozani dladla ku TikTok uma akutshela istory leside ungacabanga ukuthi vele lamagama labaswendisayo number 1 magama ebantu baseDontoni bantu labatiko ngoba angeke ngikhulume ngemndeni wami kabi kwathi iningizimu Africa yonke I have like 91,000 followers on TikTok angeke ngacikelela umndeni wami phasi logo is for entertainment purposes so kumele wathi leto tinvo lengibekise ngaso masaqala kubalulekile ukuthi wathi ukuthi lenzaba lotshela yona isiqinisekiso noma iqinisekiswe engakanani ekwathi ukuthi ingabe iliqiniso nani ukuthi umuntu utidalele yona emqondweni noma uyithathephi utshelwelane futhi lenzaba le yeah baluleke kakhulu lokwathi ukuthi utshelwelane lenzaba ngobe kukhona abantu ku TikTok I know people who take TikTok so serious njengokuthi uma batodlala i-character yokuthi yi-nurse ngidokotela ute athengele tinvo legcoka bodokotela wena utambona ute inbox uthi ufuna i-prescription leke info le wrong noma umcele ukuthi ngiphathwa info lesona ungangisita ukuthi ngithengeni noma ngende njani ukuthi ngiphile kanti lo muntu uyas entertainer that's why anabo 50,000 akusho ukuthi vele ngudokotela so you need vele ngaso sonke isikhathi ukuthi why am I hearing this ngivelani lo muntu wendani ufuna ukungi-entertainer noma uyangaka uma ngitolalela ihlelo la segwalagwaleni kusukela nga9 kuya ku12 utawuthola mhlawumbe ukuthi kumenywe udokotela utositshela ukuthi sidle njani hayi lokho ngakubhala naphasi ngoba ngudokotela umenyiwe emsakatweni Ligwalagwala ngendlela batomphula ngakhona kutawuvakala ukuthi hawu ufunze UKZN noma ufunze euniversity nje njengoba nawe uthena ungumema wathi no le topic yanamhlanje ifuna umuntu longathi uyati ngemthetho uthena ungiphula wanika abalaleli leyo confidence ukuthi lo muntu une LLB icute emthetho uyabona lo muntu soyathi ukuthi ha lana ngishaywa ngingalalela futhi lokunye ngathi ngibhale phasi yeah Lisisa kahle naloko lokuvako lokubonako kanye naloko lokukhulumako uyathi mina ifu kulamalanga bantu labanemali bayakhona uthenga labo lesibabita ngema PR specialist ukuthi babahlambulule bakhone ukugucula imvo letimbi labatendile batende tibukeke ngathi abamanye batende noma baqanjilwa emanga ingabe lo msebenzi lo semthethweni nami enza balena ifunakala kakhulu kubo sopolitiki labanye bangabita noma labo labafundzile babita ngepropaganda ukuthi kunekampani ethile lekhona kuchuba igijimise ipropaganda igijimise ukuthi khona kuhlambulula loye lokhona bakhokhela ukuthi balungise kubukeka kwakhe emphakathini abukeke amsulwa kanti cha loyo msebenzi usemthethweni bantu labanyenti labenda iPR utakutfola nala mhlawumbe kubo SABC nakunoma kuyiphi inkampani umuntu lofundzele ijournalism bayamthanza ukuthi futhi bamchashe ukuthi ende le role yePR ngani na uma wena iPR public relations ukhuluma nema journalist
ukhipha lekuthiwa ngema media statement or uconductor ema press briefing leto dinvolent attendwa ngema journalist most of the time but here's the trick uma uyi public relations officer kwakho akusiko kucamba emanga kwakho kuvikela sitfundi nesithombe saleyo ngambani noma loyo muntu kunalokuthi mhlawumbe Colin sodume kakhulu ngumsakati weligwalagwala FM futhi uyabhukwa ukuthi ayo performa emicimbini uyabitwa ngemapub ngemaclub ukuthi ato DJ adlale nje ingoma letimnanzi kutholakala ukuthi mhlawumbe kwendeka liphutha lelithile uyo performance awuthile le umuntu le kuthiwa mhlawumbe i personal public relations officer yakho uyabona ubukelele nje wena ukuthi watiwa njani isithombe sakho satiwa njani emphakathini utathi bese lama journalist akufonela uthi fonelani i public relations iyanicale kuwe bese uyabatshela ukuthi no we are still gathering facts sisafuna kwathi ukuthi kahle kahle ngale khathi ayo performa lapha kwendekile naloku lenimsola ngako sacokelela kufaka wakhulumisa kweliphoyisa noma kwemmeli exactly so info lengavumelekile kuqamba emanga okay kuba inkinga kuphi na uma ucamba emanga under oath ngifuna siyilungise lapha kukhona info lekuthiwa immorally incorrect kuwe ungumuntu ngendlela ukhuliswe ngakhona ngikhulene ngesimilo sakho nje ukhuliswe ngakhona makwakho ukhulele esonweni ukuthi akucanjwa emanga bese kuba khona into le legally incorrect it's unlawful lapho asakhuluma ukuthi ukhuliswe njani sikhuluma ngekuthi uma ufungile phambi kweliphoyisa noma phambi kwemanje enkantolo noma phambi kwelijudge wathi angeke ngicambe emanga lo kufakaze ngilekunika bona noma njoba ngivula icala ngitokutshela liciniso lodwa lokho lekuthiwa it's under oath you took an oath or you took an affirmation wafunga lapho bese ucambe emanga uyagwetjwa so ema public relations officer info lekumele ayende ku protector kuvikela sithundi sakho sithombe sakho endlela watiwa ngakhona kodwa angathathi lendvo ayifikise la bese acamba emanga khona under oath or under affirmation but akusho ukuthi nje yindvo le right ukuthi mhlawumbe bacambe emanga uma bangekho under oath bangathathanga sifungo ngiyevakala kakhulu mina ke fuyati lo sichazela yona isebenza ngisho nasetigungwini noma emphakathi lapho kugwetshwa khona tinkinga noma tindzaba tasenza umuntu asemakhaya ebukhosini ikakhulukati cabangisisa kabanzi noma kahle ngaloko lokuvako nokukhulumako kanye naloko lokubonako sibita nge-critical thinking loko mna ke futhi Thokozani Dladla uye kanye losifundisa nganasi sihloko mna ke futhi akagcini kusebenzisa cabanga kwakhe uma anake leto temthetho sisekelo kanye netimalungelo ebantfu kumbe nekushushiswa kwebantu Thokozani uphindze abe ngumsunguli welibhizinisi letimpahla lelibitwa nge-Africa First nakefu uyini lekwakholela ukuthi ube uhwebe ngetimpahla noma wakhe timpahla mina ngiyayithanda iAfrika ngiyathanda kubona abantu baqhenya ngekuba abantu labamnyama base-Afrika ingako ngabita ukuthi mhlawumbe le clothing brand iAfrica First ngobe ngifuna abantu batiqhenya the name Africa First isukela la kuthenini sengakucala kwase-Afrika uma stofika seningizimu Afrika lapho sesikhicitela khona timoto nekudla uyabona lokuthi mhlawumbe siyabona make dladla noma make mabaso uyathengisa emakheroti akhe afresh alright ematamatisi afresh kodwa bese ngiyothatha imali futhi mhlambe ngingene esitolo lesikhulu
lesonwa mhlawumbe lena ngaphandle kweningizimu Afrika ngiyothenga khona lama vegetables ngishiya lawa makedladla ngishiya lawa make mabaso la futhi ashibhile ngoba makedladla mhlawumbe utitshalele noma uthathe bahlangene babomake banenzawo labatshalela khona so ngiloko nami lokwangenda ukuthi even bese siningizimu Afrika sikhicitela timoto ake ngicale ngokuthi ngithenge imoto le yakhiwe la ekhaya ingako sinale bathi Proudly South African Association lama brand lakhiwa la ningizimu Afrika bese wonke kuthiwa Proudly South African ake sicale ngekusupportana Africa First kusuka lapho support Africa kuqala cabangisisa ngaloko lokubonako lokuvako kanye naloko lokukhuluma ngabo utayithanda eAfrica nangabe ucabangisisa ngoba utawubona umthelela wokuthenga eNingizimu Afrika kuqala akekho umuntu lokushaya shaya noma abuyisele kube mkabadeli kadela angibonge mabasi ya unelifungu loliphakeme kakhulu etingudleti ekuxhumana ekakhulukazi eTikTok Thokozani today sewusonzele kubalandzeli 100,000 uma ngaphosisi ema video 400,000 uma ngaphosisi kubaluleke ngani ukuthi sihleke sibavu uyathi ushaye emahlaya uyalingisa laphana lo mbuto lona ngiyobuta ngobe lenyanga yembala lapho lasikhuluma khona yephila emcoveni sifuna kucinzeteleka kwebavu noma phecelezi depression sacetha luvalo sifuna kucetha lemicabango lefika ukuthi hey awunamsebenzi walutho wena ungatibulala ngicela usicocele ngaloko lokwentako ku TikTok laba kufokotelako ngisho nabo DJs nalabanye posatwa labavume kakhulu 2 minutes nje angibonge bhuti wami uma ngicala iTikTok nami bengingadi ukuthi ngiyote ngithole nginabo 91 ngiya kubo 100,000 followers ngamangala kukhona ivideo le yangenda ngaduma ihleli ku 2.5 million views 2.5 million views ngikhuluma ngokuthi nganyamalala ngiyothenga sinkwa kungilesihlanu ngabuya kulisona ngamangala DJ Sbu akhomenta lapha kwathi kusenjalo ngakhuluma ngebakery ukuthi kuke kwaba nebakery eMayflower waphinze futhi DJ Sbu wakhomenta kuleli viki leliphelile noma 2 weeks ago ngibone sibukubukwana salagwalagwaleni sikhomentile kune series lebe ngiyenda kulama viki laphelile kukhuluma ngamfana khona wasekhaya wathi lamagama ehlobo takho yangihlekisa kusho sibukubukwana mina ngathi ngolingculu ngila DJ Sbu khona akhomenta khona mara ngiphendule umbuto wakho nyalo kimi ngike ngitshele nebantu lengisonzelene nabo sesile ngihamba naye zanele lo la e-studio ngiye ngamtshela kumaviki landlulile ukuthi yathi uma ngistressed ngithatha ifoni yami ngibeke kunaso stand njoba ngithi kunaso stand uyasibona umfoka mabaso ngisiphethe lithulusi lami le TikTok lelo and I just zone out Colin kuba ngathi ngikulomunye emhlaba ngibese ene le story noma that storyline lentobe ngisideliver ku video sifika ngilele kwesikhathi sifika ngisemsebenzini because nginomsebenzi from 8 to 3 job and uma ngifika ngivele ngivula ifone ngivula icamera and start delivering the story just the way ngisimagine ngakhona ngekhathi ngisemsebenzini noma ngikhathi ngilele and bese ngiyifaka and into lengiyifunzile uma wenda ema video la ncondveni yakho kumele kube ukuthi mina ngitshela story ngikhipha lokhu ngekhathi kimi utakumukela ngendlela yakho utawubona abantu batakumukela ngendlela nawe longakayicabanga mina uma ngende ema video so enga expectanga ukuthi abantu batohliya kwesesikhathi suke ngithi this is such an educational story umuntu utofunza lokuningi la but uthola ukuthi the delivery yami ishiya abantu balele phasi ngesisu kube
kubhlungu sisi ngendlela abahleke ngakhona ngalokuthi le delivery ngifaka moya ngiyapractice angivele nje futhi labanye batshela ukuthi ngivele ngithathe ifoni ngibeke embi kwami ngiyabhala ngiyacabangisisa futhi lokunye lokungisitako ngilokwenda ijournalism because in journalism from first year if we are being honest mawusaqala ukufunza uyocetha ukufunza bakufunzisa ukuthi how to tell a story you are just becoming a best storyteller through your academics for the 3 years lokuchazako kubalekile kakhulu ngoba kusibisela emuva gogogo uma ukhumbula kusibokoko bahlala njalo basitekela kanganekwane besihlala siphilile emcoveni kunjalo lokukhuluma noma lokubukela labanye abantu bakhuluma kuyawudala umehluko lomkhulu ekuphileni kwengqondo yomuntu kunjalo ene ukhumbule ukuthi abantu labadzala ngendlela bakutshela khona tinganekwane indlela le hehako ingako nyalo ngisebenzisa lawo angifuni ukuthi matrix but leto tifundvo lo titfola kutinganekwane nekuma movie movie ke sitshela ukuthi hayi tindvo taphesheya kodwa tinganekwane nakhona uyafunza ukuthi story usitshela bantfu njani ngibekisele uma ngitotsi kuwe ngeke ngicela ngibambele lapho okay uma sibuya sibabise ucedisa impemvulo yakhe bese siyamvalelisa Dive ungono wonke malanga ngithatha gambu wami herbal remedy gambu wami uncedisa kunati tifo leti